Ja sam đak reporter Ema Đakić iz osnovne škole Đura Jakšić u Ćupriji. Ovih dana u medijima često se pominje Ćuprija kao sportski grad u kome žive i rade stare i nove sportske zvezde. Nalazimo se na novoj atletskoj stazi u srcu Pomoravlja, na Moravskom stadionu. Naš današnji sagovornik je Dragan Zdravković, predsjednik Sportskog saveza Ćuprija. Povod za razgovor je lepa vest, nova atletska staza i renoviran stadion Morava. Još jedna uspešna godina je za vama. Ovako, ja jesam predsjednik Sportskog saveza Ćuprija, ali više volim da budem i jesam predsjednik atletskog kluba Morava. To pitanje se odnosi na rezultate koje atletski klub ostvario ove godine. Imali smo fantastičnu sezonu sa 23 osvojenih medalja na državnim prvenstvima i kupovima. Tu prednjači Aleksa Milanović sa 13 osvojenih. Osvojile medalje su na državnim prvenstvima osvojili i Srećko Milanović, Aleksa Tomić i Tijana Dimić. Nedavno ste dobili priznanje za uspešno organizovanje Cross RTS-a. Svake godine po završetku te serije Cross RTS-a bavi se ta završna svečanost na kojoj se nagrađuju najbolje školske uprave i obično se nagrađuju dva sportska radnika. Ove godine sam nagrađeni su Mirko Jaklija i ja. Ja se nadam da je ovo priznanje koje sam zaslužio i koje je sigurno, sasvim sigurno i deo rada Aleksandra Petrovića, koji je praktično i tvorac tog kampa, koji je sve to osmislio. Nažalost, preminuo je 2006. godine i praktično ovo je jedno priznanje koje ja mogu slobodno da kažem da ću podeliti sa njim. Juče je u Ćupriji posetio svetski šampion Sergij Buka. Šta ga je dovelo u naš grad? Svetski šampion i svetski rekorder. Svetski rekorderi ne dolaze svakog dana u naš grad. To je bila jedna zaista ovako velika stvar. Sa njim je bio i Robert Emijan, evropski rekorder u skoku u dalj sa 8,80. Došli su da obiđu naš gradski stadion, našu novu stazu koja će, nadam se, pospešiti i u sljedećim godinama i razvoj rezultata svih naših atletičara. Između ostalog tu si Ema i ti kao đak reportera, ali i vrlo uspešna atletičarka. Tako da se nadam da je ovo početak razvoja atletike u Ćupriji na mnogo višem nivou. Mnogo se priča o atletskoj dvorani, šta će biti sa njom? Pa ovo je prva faza izgradnje stadiona, druga faza trebala bi da počne u toku iduće godine. Koliko ja znam, sve je završeno oko tih tendera i oko tih svih administrativnih stvari, znači počinje izgradnja dvorane. Sad čekamo da malo država pomogne u izgradnji te dvorane, jer zaista lokalna samouprava je utrošila mnogo novca na izgradnju ovog stadiona, ja im se na tome zahvaljujem, ali za dvoranu će nam trebati pomoć države. Vi ste uzor mladim sportistima. Koliko će mladi biti motivisani da se bave atletikom kada budu videli ovakav teren? Pa dobro, ja možda sam im uzor samo po onim rezultatima, niko se ne sjeća mene kako sam izgledao dok sam trčao, ali dobro, trudim se da prenesem sve ono što sam ja radio i sve ono što sva moja znanja se trudim da prenesem nove mlade atletičare. Ko bude slušao, mislim da će imati uspjeh. Hvala vam. Dobar dan, ja sam đak reporter Sonja Nikolić i sa nama je Aleksa Milanović. Kako vam se dopada nova staza? Pa dopada mi se staza i puno će nam značiti za dalje tog treniranja. Šta za vas znači što vam je omogućeno da trenirate na najmodernijoj stazi? Pa dosta nam znači zato što će nam olakšati trening i naravno trening će biti iste težine, ali lakše ćemo ga raditi. Koji su tvoji planovi za sljedeću sezonu? Pa planovi su ispunjenje norme za svetsko prvenstvo koje me očekuje. Nadam se da će uspjeti, a najveći uspjesi tokom prošle sezone su prvenstvo Balkana, to jest pobedio sam na prvenstvo Balkana na 3000 metara i 8. mjesto na Evropskom olimpijskom festivalu mladih. Hvala na razgovoru. Za Školski sport Srbije, đak reporter Sonja Nikolić.